rakan-rakan YouTuber bak kesempatan uronyo nyo keadaan di Demak yang katru suumnya cukup dek ke pre-pre. Jadi wadah katru suum lagi yo. Lalu dengan santai. Kirko sebab dek baru pada berapa. Jadi kondisi di Demak kasuum royo nyo daily dalam bahasa Demak, bahasa gedanya lagak god. Jadi nyo dari bulan 11 12 le sampai terus bulan 5 nyo kagak pre-pre suum uronyo baru terus suum nyo cukup lagak. Nah kalau kondisi suum orang senang mendum nyo yang lagi suasana di apa yang pegang suasana di ground tengah musim suum nyo je pegak preman punya berokon wadah aja sua pakai baje Dubai uronyo bati baje silape nyo kalage di Aceh ban hai tungku nyo lagi kondisi di Demak nangroyo suumnya mahai harga suum kan lagi bak gede wae tiap uro suum ai dah beki ke suum suah dah minta asih yo mandum te sengeh kenyan hana berita yang lebih aktual yang kenyan hai dungku kiban di sinan nyo banyak ulunya kawasan rumah sakit yang lagi punya dengan musim suum hana sabah bahan pokok ji nyolong cerita tentang rumah sakit baju maka han jadi yang lagi nyo kawasan parking sebetulnya dengan web punya rokok sih ba cuman hana ada depu pegah bahan yang lebih jauh kaku ta luh wujud ban lagian ino rumah sakit pegat parking le jadi gelagian ana debu begah yang ana bahan berarti yang gelagian le tunggu mendum